sister, you are enjoying the rain. Sister خورې you are enjoying the rain ته له باران څخه خوند اخلې. rain ویل کېږي باران ته او enjoying ویل کېږي خوند اخیستل. I am so happy today, Jasmine. I love this rain. It makes me feel good. I am so happy today زه نن ډېره خوشحاله یم. جسمینا I love this rain زه له دې باران سره مینه کوم. It makes me feel good دا ما ته ښه احساس راکوي. I like bathing in rain as well. I like bathing in rain as well. ما ته هم په باران کې لامبو ډېره خوند راکوي. bathing ویل کېږي لامبو وهل. I love this rain. I love the sound and fragrance. I love this rain زه مینه کوم له دې باران سره. I love the sound and fragrance زه د دې اواز سره او خوشبو سره مینه کوم. fragrance ویل کېږي ملګرو خوشبو ته. I want to go somewhere. I should call Peter. I want to go somewhere زه غواړم یو چېرته لاړه شمه. I should call Peter زه باید پیټر ته زنګ ووهم. Hello, Peter. How are you? Hello, Peter. Salam, Peter. How are you? څنګه یې؟ I am fine. How are you? I am fine. زه ښه یم. How are you? ته څنګه یې؟ I miss you so much, Peter. I want to meet you. I miss you so much, Peter. زه تا ډېر یادوم پیټره. I want to meet you. زه غواړم تا سره ملاقات وکړم. We can go somewhere. I am very excited today. We can go somewhere. موږ کولی شو چې یو چېرته لاړ شو. I am very excited today. زه نن ډېره زیات خوشحاله یم. excited ویل کېږي خوشحاله. I am sorry, Judy. I cannot come right now. I am sorry, Judy. زه بخښنه غواړم جوډي. I cannot come right now. زه نشم کولی اوس درشم. Why are you brushing me off? Why are you doing this? Why are you brushing me off? ته ولې ما رد کوي یعنی اګنور کوي مې پوه شوې. brush off ویل کېږي اګنور کول رد کول. Why are you doing this? ته ولې داسې کوي؟ We will marry soon. You know I love you a lot. We will marry soon. موږ به ډېر ژر واده وکړو. You know ته پوهېږې I love you a lot چې زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم. Listen to me, Judy. I don't want to break your heart. Listen to me, Judy. ما ته غوږ ونیسه جوډي. I don't want to break your heart. زه نه غواړم چې ستا زړه مات کړم. break ویل کېږي ماتول ته او hurt ویل کېږي زړه ته. I don't want to hear anything. Are you coming or not? I don't want to hear anything. زه نه غواړم چې هیڅ هم واورم. Are you coming or not? آیا ته راځې او که نه؟ I love you a lot, Peter. You are hurting me right now. I love you a lot, Peter. زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم پیټره. You are hurting me right now. ته ما ځوروي همدا اوس. hurting ویل کېږي ځورولو ته او زخمي کول ته هم وایي. Fine. I am coming. I need to talk to you. Fine. صحیح ده. I'm coming. زه راځم. I need to talk to you. زه ضرورت لرم چې تا سره خبرې وکړم. I love Rose. I have to propose her soon. I cannot lose her. I love Rose. زه له روز سره مینه کوم. I have to propose her soon. زه باید ژر هغه ته وړاندیز وکړم د واده. I cannot lose her. زه نشم کولی چې هغه له لاسه ورکړم. lose ویل کېږي له لاسه ورکول. Judy is not my choice. I have to meet her and tell her the truth. Judy is not my choice. Judy زما انتخاب نه ده. choice ویل کېږي انتخاب ده. I have to زه باید meet ملاقات وکړم her له هغې سره
and tell her او هغه ته ووایم the truth رښتیا truth ویل کېږي رښتیا ته Oh God, help me. I am puzzled. What should I do now? oh God help me یا الله له ما سره کومک وکړي help ویل کېږي کومک کول ته I am puzzled زه راګیر یم I am puzzled د دې جملې مطلب دا دی چې زه راګیر یم What should I do now زه باید اوس وکړم Now. Thanks for coming. I am so happy to see you here. Thanks for coming د راتګ څخه ډېره زیاته مننه I am so happy to see you here زه ډېره خوشحاله یم چې ته مې دلته ولیدلې Come with me, Peter. It is such a lovely day Come with me Peter له ما سره راځه پیټره It's such a lovely day today دا نن یوه ډېره مینه‌ناکه ورځ ده نن today.